Ya Muhammad Nasri, ini wakil taku si Usba Iwan Waris. Kapag banahon ko na kami Fatima sana, dihakan ng dunia sampai pakan ng akhirat. Nihalan mo siya hagad wataw daw basing bulawan. May mangkin ni Kalatan. Aray! Okay na? Okay na! Sumatong daya yang tak berpengasawa, supaya magapat hambuk kita. Saway tut mahina yang suka tiku kagak usah ditara kau dayang hati masulatan atasku nanti yang hingga susah. Hidayah dikurangkan hukuman, masmu di mawar disukat nila nakawin sabalan nunungku miskin wahai gausku. May tabiha ini suratan kalasan di kurang hati hukuman, mampu mempangayu di sudut doa kang dukung dagang daya ini suratan. Sulat-sulat kamu si mamangan nganyo na yan ay supaya ang tawa-unta dahil hamang nga tumpok ang yusap. Sui-sui daya di umurku, ini kau biasa sindayahan bagaiku, hinaku piau belang dia kasih lumandaya sabalanku unur ini kau tiang atasku nabi hau naminda mula hasupai nikah daya kalupah sadiku ramah hina masih tak kau daya katung-tungna sabalanku patuhan amunai suratan. Suratan dalam sehari pulang hati kau mampu membahayu di sudut kebutuhan mampu pun kau bayar. Mai tabiha ini Tuhan, mampu pun tak
Tantay ni from Pilipina.